Hello guys, video than en galo le ta. Tunrum kan video tur chu lu suk mun lu tuk hi acha em. Lu kan suk mun lu tuk khan enghar sat na nge thlen thei. Ti khan idona tuna ilo tanam. Lu kan suk mun lu tuk khan ni tin lu kan suk khan nikhat dana lu kan suk khan nikhat dana lu suk poe lu sungun thaw ania. Ka tiang lu kan suk khan lu lấy lệ sắm amom du dai zo kan enge chan ni tang lu le a hian natural oil lu le ta na risel na oil sam ta na risel na oil healthy oil natural oil kha oma kha lu isu ngun khan lu ka sung sa da wang khan alo fai ta thin ni den alo re ta thin ani kha lu isu wa khan khatiang natural oil kha re in nu lei mom sam mom om du dei jok ni khat dana po lui su khan alo mom le zel thawani ka sam mom le ngal zel ka lu lei mom le ngal zel ti kha om thin ani ka sumal tam ta ta po he kata kalau ton to kha an soi na sa thin ani alo mom le ngal zel chuan ni tin lu suk lo te ni khat dana lu suk lo te ha kan in zirangai ani kan nun pui thia mangai ani khan entirnan nanga lu sulo tala dry shampoo mang tala tu kaya mo tuk le amo sule tala lu suk skip nan lu suk lo nan khan dry shampoo khamang zeu tala lu suk ngun lu tuk ai chon dry shampoo to khamang la lu suk ngun khan amom le zel thawa ziom lawa so dry shampoo khamang zeu tala chuan atuk le amon ni dana mo lu suzok tala ka khala tha tho home care treatment amo home care remedy khatianga lu isuga enkol po lu alo la mom reng chuan emo chuan shampoo tha iman po atuk le loka po alo la mom reng chuan mithiam te doctor emo dermatologist emo ron tala consultation van ei tala athan ju kan tak sa chung lam risel na lam dik lo zo khan ni thaya kan hormones imbalance lo wang te ni thaya ni doctor te mo dermatologist mithiam te khai varonang engi chan anni khan kan risel na lam panga dik lo te kha an lo thezok nga kha dam doyan cho tur te po kha lo me thei zo ka shampoo ro ta in ngan lovin shampoo to poi chu professional tak ta chu that chu thai me ma se machine kan ni nang lawa ngi lo kha mani shampoo tha professional po man po khan lu su zawa alo mum le zel chuan kha chu engemaw tak dik lo om tina ni maya mithiam te kharon phon tala chuan kan ei le in na wang te pon khatiang kharsana kha om thei ani khang te po kha mithiam te ron tala anni in kan tak sa chung lam that lo na lai hormones imbalance lo na awang te khan enge man tur te khan lo cho zok chenga an lo the zok anga dam lo te pon lo cho theng chama le mom tuk zo lu ka suk ra ngai ti po kha ti lo tur mithiam te kan ron nge ya tha ingwai nge lu kan su mun po le lu le lo mom le nga zel ni tin lui suk pon ni khat dana lui suk pon lu le sam mom an greasy an ta ha te ha lo om le zel ani engwange ni ta ha kan soi fiang lu kan suk mun po le alo mom na chan chu kan lu le scalp skin ani chu kan skin hai kan vun te kan lu le te poi skin vek ni ta kan samang khan le rom ta ni thua om ta kan sama hian thua thumoma cuticle cortex medulla ni ta khatiang chi hang kan vuna han kan skin a han thua oma epidermis athwa ma saber chuan dermis ani ta athwa ni na second layer chuan third layer hi hypodermis ani ta kan epidermis kan vun skin thua ma saber kha lu le ya ni chuan natural oil healthy oil kha om ta thin ani
ha khoi dang nge lo kal kan ti chuan kan second layer i dermis a khan i sebaceous glands kan ti ta sebaceous glands chu mom tin a han mai ta dermis chung thuani na han i mom om ta ni sebaceous glands khom ta ni kha khan chunglama thon chho ta thina ni heta epidermis a skin layer ma sabera han kha natural oil healthy oil i samtana thator alu leitana thator khatiang mom kha i heta epidermis a han om thina ni first layer kan dermis khan run pe chawin epidermis a mo chon kha kan lo su fai ta thina ni kha kan lu leya mom sebaceous gland dermis ami sebaceous gland run thon chho kha kan lo su fai ta thina ni nitin ni khandana te pon en chu nitin lui su khan lu lei mom scalp mom khatiang natural oil kha kan su fai ta thina ni kan su fai khan dermis khan lu lei ro atia lu lei ro le to ni te avathon chho le ta thina ni ton alo mom le ta thina isulea ro atia dermis khan thon chho le ta thina ni su ngun po le thon chho ngun tinan mai ta ein repeat thin ta ni kha sebaceous gland kha lu lei ro ti hriat vele signal kha dong ta thin ni lu lei ro ti hriat vele han glands kha va thon chawa chon lu lei kha lo mom le ta thin ni isungun po le tho a chhawngun don de kha kha lu lei mom sam mom lu ko su zo vele lo mom thin intina chan tak kha chu ni ta ni chon hriat tur pakhat chu sam mom re ren chu an samjai a khau thange nge an samjai a strong nge sam ro re reng chu an samjai a khong lo abung ma sam mom re reng chu a risel tha lu lei moma in sam mom ai chu risel tha ma se lu lei mom si sam ro om thea chon lu lei ro si sam ro om thei bok ta ni ka har sana dang ni le ta ilu lei mom ni chuan shampoo man tur dang sam ro ni chuan hair mask man tur dang conditioner man tur dang kan lu lei alo mom na chan te lu kan suk zin po le alo mom reng na chang kan re thiam twa i kan nun pui thiam anga ya ni tin lu selo ai om thei lo chuan ni khat lek suk lo nan dry shampoo kha man zirla professional product thatak tak om ta ni kha professional product i man tur rang lu lei mom atan lu lei ro atan kan man tur professional tak tak po kha in man po alo la mom chaw ni chuan kha mi thiam te ron tur ka ti khamo i dermatologist te doctor te ron tur ka ti kha chuan alu lei mom chan kha lui suk zo piang alo mom na chan ha in hreto boka chuan ai en kol dan point thiam to ka ringa tuna ka ron soi ho zong zong atang khan kha zong khan ni le ta se the next video aga ni mule theu don ne in tang kai pui nge ka be se ani chuan video te pui lo share la lo like kula chuan zawain bye bye ve kule